Omurukiko rwabona ahabwa Kyampunga People's Sacco ebindi bari kumanya nka CHAPS eyanjwire kuba basize gukora amagoba ga biliyoni 3 na miliyoni 200 abumwaka oguhwire nuko kwanjane bari kwenda kura umwaka ogu umwaka gwahwire twashoboze budget yitu mwajyacira mwero bwa hati ejo budget ense income and expenditure budget abumwaka ogw'ibiri aronamkaga ayiteka ngobyona byabigenzereje tukirwa nturondana sente ningasumstasia sente zibina na biliyoni 19 katoto income yitu kandi byatandika akayine ekicendero rwecho cyo mujyango abantu babase kutunga sente kandi babase kwetungura kandi twabana kunarinda byo mission indeba no shango murumo mu kukizi Kano Alan Titanda uruchairman wa Ukusuku kandi arukurugo mu Wazalendo Sacco n'abihari y'umunjenyi mukuru ayochero kushemerwa habwa CHAPS niko kushaba membe kwetantala za Commercial Bank ezibatari kumanya bukomoko bwazo. There are 26 commercial banks in this country. Unfortunately, out of them, maybe 4 are formed by Uganda. The rest are coming from where? From where? And when they make profits, do you tie their hands to the profits back? Because it is a win-win. Abiroho no kwebera abo byembuzi ahari abamazuru bwire barukubika na CHAPS ahibamwe bahire no bujuzi oku CHAPS batungwire. Abuna ni simbe kirabe kibampereza konka mazire na CHAPS emyaka ari kurenga 20 ni twina abakozi bakurenga 500 bona ni batungira sente mu CHAPS badiarono mu CHAPS ni tenka factory tudiarono mu CHAPS kandi tuyambere munonga abo kuba tutunga sente zo kushashira mishara ko kuba nonde sente zo kuza gukoresa nonda kuza kwinga ninga nonda kuza kushubuza tukora kucheza ushanga ebitukushaba wabo byine tikutwara na sande tutaka kwire sente zo kandi ntubasa kwereza sente zo kwika hari miliyoni 500 kurigerera wabo yine emisingo yo kubasa kuzemerera. Chairman wa board Paul Kahiji hamwe na general manager Boretero kusakweri yone korakorana nuko kushaba abantu kujesiga omukubika kandi bakabahana za roni 2025 shares zitwine billion 25 savings share capital iteri ya billion 12 kandi ba members trillion turumbe mitwaro mukaga twantureba loan ze ziriyo mbantu ziriyo mu ba members trillion billion za 5 mwaba mwine percent iriya higuri 5 nje bankimanyisa ngo abantu nibabanyaga mwe nitwe CHAPS mwako guhire tukatwine percent 3 nakatonyeza kamwe chukumanyisa ngo mwe nakwihuza ntubantu tutamwa mani minji kurangwa abantu twabashomesaje kuba twararoni tubaprezingireje kuba twarabashashura nobwe mbuga nkuru za CHAPS ziriyo mu rubutare cyamuhunga ababina amataji minji nkishaka mitoma ntunga munahandi hinji ahibagerezeho kwera abashubuzi abahinji n'abarisa ubwa hata baruko bujuruzi ahabunuzi bwa CHAPS umubye ntunguka gasha kwa Sheikh Abdulatif.